Zamzo production clear tu le ngai thatu te chibai kan buk acheu tunjum politics huanga chuan thilthleng sang te clearin ka ngai thla hole anga rizau takpu a lawngai thla cheu turin kan in nge ne kan shun mek zpm sarkar chuan na satakin inrem chem an out chwa puya inren chem hian kong shanga chatna aneya kan sum le pai nei ang chun te changkai takamanga thilchul ni thausi alova thei thausi te ti lo hi inren chem na chatak ani ve ang ma se thilthleng mek te kan sha a inren chem na hi atakin kan kalpuyam ti chu a shetu vek kan ni ome heng kan tu han tarlan tur te hian tu te party emo tu te sarkar emo kan fakin kan soisel lam ani lauti min lo sha sakdon nya diglo ni a kan sha te kan soive anga chani a kan sha ta kan fakle mai don ani tun hnai lo ka thel thleng hi han en ila RTI chan na a alandanin speaker deputy speaker le minister pani te bangla cheinan cheng noi somni le pasari point pali senral anni a hetiangin speaker bangla cheinan cheng noi riat le singli deputy speaker bangla cheinan cheng noi ruk le singa pilarin puyi minister bangla cheinan cheng noi sari le singa pulal soivunga minister bangla cheinan cheng noi nga awain cheng noi somni le pasari le singli an sengral ani hei hi an sarkar lima bangla cheina ti top an du thu le chul an ti lo thu an soinen chuan in person te deuh zong ani e kong shanga kaldik an tumna te danglambik ni an tumna te hi aro puina lom tak zeta tuti rual ero chuan he thil bangla cheina kher hi chu alutuk lam deuh chu ani e ZPM party in mi puite ne na an inzor na le an intiam na sarkar tuk achanga ti hlotlin ngal theini alang an ti hlotlin tak mai lote a om nuala pakhat na chief minister le minister ten motor pakhat bak an kol lawang patni na minister le MLA te mi malkar tur sarkar suma le chin hi ti top ani ang pathum na chief minister le minister ten sarkar changa facility an don zong achan ve a ti niam ani ang palina VIP program ti ro puina na sarkar na le sum khoral na ti bo ani ang pangana Mizoram sarkar achinga double pension lak hi ti top ani ang heng point panga kan han tarlan te hi sarkar na an chan nuwa an ti hlotlin tura an soite kha ani a awain ti hlotlin ani lovek ani hantidik sham theise sarkar na chu an du chen pek kan du hlom nge yang ma se an tilawa an ti to lo zo chu ani tamai si a minister le MLA fel tak ero anin phum ru chun ti kan sha Mualkhang Bottling Plant ti puitlin na tura minister pu bilal chanjawa malak na hi fak aphu hle sarkar masa malak na amor an bor man tak lo ron chun zoma ma aron la hi alom tak zet ani faklak chu fakmai tur kan ti kha Mualkhang Bottling Plant din tharle na tura sanction order hi July ni somni pani sangni somni le pali khan Indian Oil Corporation Limited IOCL Deputy General Manager Z Lamding Chuan Supply Minister Bilal Chanjavakuta aron hlan to a thudon danin kumsak ni le paruk a bulchan to Mualkhang Bottling Plant chu Oil Industry Safety Directorate Guidelines te na achanga atlin tok lo na te mu ani awangin January sangni le somni achang khan ti top ani a Mizoram Sarkar le Indian Oil Corporation Limited te chang kopin amma ayalian zoka thartho tura ma anlak na kalzela Mualkhang Bottling Plant hlui hi chia a OISD za somli le pali design mila athar sakchat na tur cheng veibel sizani somni le panga point pasari pakhat chu IOCL chuan nili thlasari sangni le somni le pali khan aron sanction fela sanction order hi deputy general manager Z Lamding chuan supply minister Bilal Chanjavakuta July ni somni le patni sangni somni le pali khan aron hlan ani Mualkhang Bottling Plant hi zo fel ani huna chuan 30,000 metric ton per annum nikhata gas cylinder bur sangsari vel pechuak thei tur a duan ani amuna hian metric ton zakwa cylinder sing ruk sang thum le zathum vel che khol theina a ngal don khuarel chat na le chan shang wanga inkal po na buai thula po eirong bol na ges a buaina a po in nikwa achanga ni som chung mamo da khol theina mun tur ani
Bilal Chanzawa Minister chuan hemi chungchang hi soin Mualkhang Bottling Plant hi kan sarkar hlim khan alo ongrop to hle a center manager po an omlo rang takin land lease kan tifel ngala center manager appoint vat turin IOCL lam kan nura kan che chak em awangin IOCL lam hian be seina an nei chove a center manager po anron appoint veta a asak chhatna tur sumrwa manfel tura nor po nor natle angai CM in aveiboka min support che ema hundai lo te chungin sanction kan chuak ta ani MNF hun laya indoor na te khachu paper levela indoor na a khan alo to veka ke ni chuan atakin kan lu chil ani ati hemi chungchanga hian MNF lamin thu chwa anon siam ve ngala an thu chwa hi hantar lang le lokila sarkar masa MNF ministry malak na kalzela Mualkhang gas bottling plant ti len na tur sum sanction anita hi lom kanti sarkar masa MNF ministry in Mualkhang bottling plant siam chatle ti len na tura theitop achwa na le ma alo lak to na kalzela bottling plant lian zok siam na tur sanction order chu July ni somni le patni sang ni somni le pali khan Indian Oil Corporation Limited IOCL chuan Mizoram sarkar thar kuta alana MNF ministry in rammamo bel anglei bela lungphum phum mai theya alo pe fel vek nuwa Mualkhang bottling plant lian zo ka siam na tur sanction order achwak ta hi MNF chuan lom atitak zeta ram mi puim ni tin mamo phushuk na tur ram râpthlâk ani ngei theinan uluk taka vilzui turin ZPM ka ishwai sarkar le Food and Civil Supply and Consumer Affairs Minister te acha ngalbok gas LPG bottling plant siam chatle ti len na tura MNF ministry in ma alo lak to dan pakhatna malak na masaber chu November ninga sangni le som pakwa a ani IOCL how to ten chief minister masa puzaram thangale Food and Civil Supply and Consumer Affairs Minister Pukela Riliana aron mua Mizoram ni tin mamu LPG nyang narzo ka kan mu thei dan tur le LPG bottling plant siam chatle ti len dan tur an lo soi puya CM chuan IOCL how to te nena Mizoram chu dry junction area a kan ni awanga intlo po konga harsat na kan to tamchin thu le ni tin mamu chak khai essential commodities da chatna nei chu Mizoram tan apoimo thu alo shilba ka tutianga malatura anmo ramle thildang te chu ngai to sak antum thu ashil pani na kumsang ni le parukadin Mualkhang gas bottling plant hian Oil Industry Safety Directorate in safety norms and siam te aphak to lo awangin January ni som pakwa sang ni le som ni a ti top ani nu loka March ni som pakhat sang ni le som ni khan Food and Civil Supply and Consumer Affairs Minister Pukela Rilian hawin sarkar official ten bottling plant thar tho le na tur le siam len dan tur enin Mualkhang gas bottling plant an tlo a malak zui ngal ani Pathumna February ni kwa sang ni le som ni le pakhat khan Mizoram sarkar malang na in Mualkhang gas bottling plant IOC Limited LPG bottling plant chu siam chatle ti len ani tur thu puan ani a Mizoram sarkar chuan Mualkhang IOCL LPG bottling plant siam len na tur ramzau tak 2 hectares chu tuna bottling plant omnaram shula cheng noi somli le pasari man alei bela IOCL nena ahlan zui plant masa a cylinder sang ni le zanga siam chin chu plant masa a cylinder sang ni le zanga siam chin chu ni tin cylinder sang sari jakphur som ni le pali siam chwa tum ani thute plant thara hian 30 TMTPA metric ton sing thum per annum kum khata metric ton singthum siam chuak thei tur adwan ani thu le thlasom ni le pali chunga siam zo tura ro man ani thu MNF ministry khan alo puang fel dai to ani palina Mualkhang LPG bottling plant siam chatle ti len na tur malak na le indoor na kalzela CM puzaram thanga chuan January somni le pakhat sangni le somni le patni khan pu SM Vidya chairman IOC Limited nena DO letter number D 11014/3/2019 FCS and CA
thonin LPG bottling plant siam len na tura ramma mo ber chu Mizoram sarkarin ape fel to thule IOCL te po ama the ang bera na chunzom turin angen bangana pu SMVDA chairman IOC limited po in February ni sang ni le som ni le patni khan CM ne na le kharon thon let ngalin Mizoram sarkarin bottling plant ti len na tur ram hectare ni 5 acres lai apek awanga an lom ziale ma an lak zui dan turte bottling plant chu kumni chunga thozo tur ani thu aron soi ve bok parukna July ni som pakwa sang ni le som ni le pathum khan Indian Oil Corporation Limited how to ten Food and Civil Supply and Consumer Affairs Minister Pukela Rinlian chu apisa a an mule a Mualkhang Bottling Plant siam challe ti len na chen thwai ani tur thu ron soin na chen na tur lungphum phum dan tur an soi pui pasari na Mualkhang LPG Bottling Plant siam challe ti len na tur chu lungphum mai theya pe ani nuwa Union Minister of Petroleum and Natural Gas Pu Hardip S Puri chu bottling plant lungphum phum tura be se ani a indoor na akal chungles sanction order nga ani mek lain Mizoram general election sangni le somni le pathum election puan ani a election model code of conduct puan zui ani awangin MNF ministry huna lungphum phum le sanction order mu man ani talawa sarkar tharin sarkar masa malak nara alaw mutamek ani Mizoram mi puini tin mamo gas nyang nar taka kan mu theina tura MNF ministry malakna LPG bottling plant siam chatna le ti len na tur sanction order allow chuak ta hi MNF chuan lom ati in Central Sarkar Ministry of Petroleum and Natural Gas le Indian Oil Corporation Limited chunga lom thu asoya rami pui mamo LPG bottling plant lianzo kan nei theina tura thei top chwa tu te Chief Minister Puzoram Thanga Food and Civil Supply and Consumer Affairs Minister Pukela Rinliana Revenue Minister Pula Ruat ki matebaka alotin theina tura thale zungseng tu zongzong te chunga lom thu kan soya chuan kan ti tak zet bok hetiang hi thil dan dik tak ani laya sarkar masa in thei top chua LPG bottling plant siam chatle ti len na tura thale sum alo sen to na soibawa sarkar thar malak na vek anga Food and Civil Supply and Consumer Affairs Ministerin sarkar thu chwa siam ter du hi MNF chuan mak ati hle a sarkar masa malak na engma umlaw ang maya soidu minister kan shon hi MNF chuan vandwai thlak ati hle a nu le pate insak zo sa a nameplate tar lo tum vengot anga achan ani ZPM ka ishwai sarkar hi naupang chhezia puchunga sarkar kal to te puchha na toringot song to lova puitlin lampan torin kan du sak tak zeta sarkar masa MNF Ministry malak na awanga sanction order lo omta Mualkhang LPG bottling plant siam len natle siam chat na tur po hi rami puini tin mamo pushuk na tur ram rotling ani ngei the nan uluk takavil zui ngei turin MNF chuan ZPM ka ishwai sarkar le Food and Civil Supply and Consumer Affairs Minister te acha ngal bok ti in thu chwa anron siam ani ole khati zong kha tun chuma kan ti chwa thei te chu ani e